Rajiv Gandhi University Doimuk Arunachal Pradesh along Tata Steel Penpatir Piponsi Regional Samvaad a tribal conclave for Amai Kipaman Dongkamaka Municipal Board atum Swas Bharat Urban Ateng Pen Sai ke claim Kicheng Then the cut lamps atum annual general meeting Kipadupon Kardom adaba berta long penili junaliti mungpi non berang ton pen arjuik tha Rajiv Gandhi University Arunachal Pradesh Doimuk along Tata Steel Penpatir Piponsi Regional Samvaad a tribal conclave bu amai ke paman pona berta chitini phaing kora ke thomani kat news sa hemalong berta nang pale Laso amai long inglong asoma te tribal atum ajutang jubat lun lam tomo ilam ikila pen pindeng sumpot koson si non apora hut kachirai kom nang jima lahai lama puthak kachithan kachimum mate seminar padopon laso amailo India det nihang ni rep ahawar pen state trok atum chetongdun kachetongdun I state atum lake Assam Manipur Tripura Nagaland Arunachal Pradesh lapen Meghalaya atum henlo laswang bong pen tribe inkoira trok atum chetongdun laso amaya long karbia khai mate karbiang long aparman manjiteron rangsina tokbi romit timung thong timung lapen kangbura tokbi atum chetongdun labang so amaya long karbia lam kiwir rang rang aputhakta chethan chimum dunsi kadoka ve atum pen koson si lamet lam chong kachirai kom nang jima lahai abidita me riponlo West Karbi Anglong Dongkamukam Municipal Board atum pen chitini phai inkoira ke thomani Swas Bharat Urban Ateng pen sai ke claim Pangcheng pona birta phirang ke Kelvin terang pen birta nang pale BJP सरकार की जालिन बांग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कपिन खाद अतेंग भारत अदांग पी कपंग थिर असाई के देंगलोंग स्वास्थ्य भारत मिशन अर्बन क्वासाई अतेंग पेन साई के देंग के चेंगांग थेक दोंगकामुका म्युनिसिपल बोर्ड अंकांगलोंग थेक पोनलोंग तांगलो स्वास्थ्य भारत मिशन अर्बन असाई के देंग अलोंग किठु की उइके पावे लपेन प्लास्टिक अहमुदो आन साई पावे पेन रोंग सुपी अंकांग कपंग थिर पोंजीपुरा प्राइम मिनिस्टर मोदी पेन केवांगजी जिजिनी फाई इंकोरा प्री पेन प्रे अचिक्लो नि फाई हिनी मते महात्मा गांधी अमहांग के थेक आनी आन साई अंग देंग देंग पोनलो labang so teng pen ani nang lele lang pustami dongkamuka municipal board ahin pen vice chairman ren sing timong lapen ward commissioner atum jitu terang lapen selong ki be pen sai deng ponlo lalo nonel tum thegam long lo tedam tang an pustami da kakit tu kamenu si war pon relo te da chior chulang da phawok yo pen jenglok langlok lapen broiler tong lapen han chior tum la chior pen pine product se kitera kitu menu je dak si wara retilo la sinil tum dak municipal board hen mathalo il tum dak he mateng son saphasi hodai ta il tum comment dak masi chingnem la so che chingnim ne phan mate kimisen ai ok phan kimisen ne phan il tum dak municipal board in pen so pan thi ro sai bang tempon dak tenong ko pidan si dak ko pia bo hai klem to masida din ke pekam ma to kenang pon to il tum non ko mathapon si dak la lo mathapon lo dak bang ke art feeling ponon lapen Lalu kami pakai puisi dak non ko bang chana chu yor tum chulang tum masih tik pon pun. Suddenly om na chana ki yor tum pik lap pena footpath da juga beran tum ye do pik. Alang tum ban sa mila pang so dim se ke pado to yang tum pado to mana tum hin dengan pun. La bangkai la si itum pulau ke saman di mana footpath long ke yor non ko ke awe stamela dukan ah mason si bharaen tum si orang bang accept ha sta pulau footpath long do long si do kok pulau ke dak mang tuan masih nilu tum mathalo ta ba. Dak dong kamu juga municipal board na tum aku kotor kang tum lang tum pachingi pon mekha bang so plastic la hu dak jor pon long ma non gel tum meeting mata do lo le tum penama lo la ke tum meeting sing mai lo la si tum plastic bang bien nahi athe non le tum dak dongkamukam municipal board det bukali itu lagi tum all India masih tum so tan clean city mate la so bunai phan mate tum Modi सरकार मते अलंगली स्वच्छ भारत लासो स्वच्छ भारत अभियान मते नॉन कोई से कोपिने नंग क्रांत लो थेम मिसी न क्रांग लो स्वच्छता ही सेवा पु लासो बांगे तुम आलू दनंग ले लो लासिनिल तुम लासो बांगे नॉन कपंग पिरंगे तुम लामथेकार जोहुत वाइस चेयरमैन रेंसिंग ते मुंबेन के थाना तेंगे दोंकामुका म्युनिसिपल बोर्ड अंकांग स्कूल अपन कॉलेज अलोंग अता दामपेन स्वच्छ भारत अर्बन अकेमांग मते Prime Minister Modi kapin khat ateng pen sai kapachun ponji aphat lo chari ari soi jang pen lo than bang atum pen chithan chimum asai padu ponji puta pachita
Den the cut lem sa tumpen AGM amai kang nila pen sikal lak ke thom rasuri inkoira pho ale ke chipalong abiata chitini phai inkoira ke thom arni enar lo por phai crazy por pen suri hini rakrener cap crazer cap aninkana farman mai ka padopona beta ferangke James milik pen beta nang pale Den the cut lem sa chairman kangbura rong pipen AGM amai ka chari pona mayalong aluhi ka pachini pen mayalam the lem sa chun bang bijay ti so pensi apor enlo Bangso lems AGM mayalong surihini rakrener cap crazer cap aning kanalong kijor pontang atangka amukha kuan alekilong kilong leputhak dipu pen ARCS senior official rajenti mungchitong dun lapen thu chupali aman pen abarim karbiang long autonomous council EM kangbura tokpi lapen VDC chairman khojenti su atum apora teng pen chitong dun kidam tangan a report rat ang no lem sa chun bang bijay ti so pen ang ton alam rat apan parjupon officer damai Yes, kalau kau apa Hobabati sarapan, alu absu kalau kau Hobabati, Hombadong, alu polisi kau staff ojun sana, kiasi advisor rongkar sana, alu sana, media center sarapan alu William Sop pengidar sampai protek Malaysia bantu bantunya te ahi ajiloi pray ek bosor অতিক্রম করেছে গতিকে আমি যি সমস্যা বা যি সমস্যা সম্মুখীন হ'বলগীয়া আছে এই লেম্পছখন চলাই যাবলৈ কিমান যে কষ্টৰে যে আমি আগবঢ়াই লৈ গৈছে এইটো আপোনালোকে সবেই জানে Lapen surihini rakreser cap ingko aningkana farman internal auditor aphanjite ningti kathara phansi ingwaipon surihini rakrener cap kreser cap aningkana bong alisika laket homra suri ingkoi rapho an chipalong pon lopusi pherang ke pen birta riptun long non malom so poraphan birta moin ton peiksena Wang tha wang ik tha electronic hormone ang litum ador kijum hek pen longpon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi chu endun iksana nang litum longpon ikji lake free chalong aprin LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV along aprin dolake LG Samsung BPL Akai washing machine aprin lake Samsung LG Haier lapen ke tu thulang Plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikji lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bukulia Electronic and Electrical Akulat Bukulia Main Market Karbianglong Assam Chloride Unisex Beauty Parlour hinben warsai kemi kipipon lasila sonobor sai kemi along ninghangatum ali chuan dunik tha warsai kemi laki chiklu jontro kophan kapamala seke piponji lasi apor panhok he pin pen Chloride Unisex Beauty Parlour along patebok damiknon rong parbi rong berot near Iron Bridge dipukar bianglong
Lasi lans se kachini le thojia phan laswa number 600-121-3664 along Humrik non. Kanj Shopping Mall is a gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious one year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Kanch Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School, Difu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099-579-88008 or 0789-6169-021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong.
Claret Beauty Salon Unisex is opening its door for 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Claret Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongkorbi Road, Dipu, Korbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID, and caste certificate. Dihina mobi puthot birta along wangtulo West Korbi Anglong Hamren Center Range ke parlo Meghalaya hoi malom ningkan ke thompli angbong akili aronre pen forest akhia dat ka panahok alam jo pedap si karjulong ateng apong mai dodut kachingki kachithan kachingwai aphisitami aronre pen theng pikipon harlong ki porasai ke aphiong lithuong Joy pen ahoy aradatum EM Rup Singh terona phan birta ki pia teng pen chitini bhai engkore isiani Meghalaya ahoy kedai arting hawar thai apsir alang sun adung het non hejong aron re pen harlong kilong ki pu adiman palidun pen ahok alam kilong jiapan amithang amat dam tutlo alang li birta kilong ateng si aron re pen harlong kilong ki pu arki par om group la pen ki pu tang abui hai hui ta thek dam long lo alang li pen ka humri dam ho choklim alu hai hui hang lo bonta paklang tek tet ajok sai pasang koklo halapu adung het mokoiram forest bit do pusitami lapuan arki do hang anglong pen harlong kilok kipu kapati hurnu anta sam dunri lapen ke thegdun long letet ason ben kachikrong apota alang lipen pinangan aning thi tikang lo pusi than lasi aron re pen harlong ki pura tuma phan ke Korbi Anglong Autonomous Council pen Assam tak kroi tek thela pen sigjit asai dengji puta phirang ke pen chu chipura hut EM Rup Singh teron pen ningche aron re pen harlong kilok ki pura bang pulake dipuaso komorti mungpusi pang thek ponlong puta EM Rup Singh teron pen ningche lasi aron re pen lapuson asai ki claim atuma phan forest department la pen law and order atum ko an ang deng tong sai ke deng ponji nol ne lake non amat kladak pen birta ribdun long lelang Dipu Kasa Pathua Klamalong Korbi Anglong Sport Association pen ke patir pipon along Greater Difu Sport Association akera pen chitini bhaing kora hinia ningangsam apor suri hini rakrisir cap aningkan abaha ingkora trok angdeng All Korbi Anglong Inter Sub Association Men Football Championship angdung kiti kepathupon tanglo Angdung kiti kepathupon along Greater Difu Sport Association pen Langhin Sub Association atum angbong si pathupon lo Angdung kiti kepathupon along Greater Difu Sport Association atum 5-2 goals pen Langhin Sub Association atum apan perem sik ke hai anong ich palong pon lo Angdung kiti kepathupon along ke hai terang atum apan kasamai pumate Korbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ari deng pen sik ke hai terang mate Greater Difu Sport Association atum apan trophy lapen tangka sika suri ingkoi pajirpon lapen keremate ran mate Langhin Sub Association atum apan Korbi Anglong Autonomous Council M Mongor Singh Timung ari deng pen si trophy lapen tangka sika suri cap pi pajirpon lo ang pari M Raton teron ari deng pen Birjon Goyari apan best goalkeeper anong e trophy lapen tangka sika suri isi lapen best player anong e Tenson Tiso apan trophy lapen tangka sika suri isi M Tarendra Brahma ari deng pen si pi pajirpon lo ang dunggiti kepathua long Korbi Anglong Autonomous Council MSC Kasa Kongchun Bang Pangkas Teron Penceng Lok Pinangan Kithegiding atum Chetong Dun Ada pebirta panggila pon segang ton pekla dumi thakme kurwang tu